O ile ngole di dah. Iya, malo kolani. Iya, ada laka ngai mang. O ile di layu. Lani. Le ai masau fa ipulang amel vanga ya. Iya, usia kali ini o tofi ya ngai sau isi au mangule. Da laka ngai me ola. Ma ngai le vaom. Koi pe ai ol fe fo ngai. So e pu e ko di la kari a menga me adi. Fa sanga me le ne ko pe ol fe fo. Ya mo ka ko fu ila o fa si leva nga ngai ku mo mau ya o la au masang ya so ole ya o di ku faso. Ya o ke masalo. Yo o ila fao ye o foi ka ko lu au. Ya ma moso oi. Ke leo la au le leo ngi fangua o ilalo uma ia fa nga mavai ngi ia lo kom fai e ka o fio file nga kula ole maka ngo fie nga ngingo fanga ole nga kula o mea ia o se pale lo kwa fale kai ole va mo ko civile mo ki ai ole vai ku nga le fa solo ko le ku fale a lili loko fanga ma wala nga uma penga ngai ku ia o le whaasolo ko ngai kai I meoro o mako ngofo I rengu. Ia ere iki hua mamao ko kai. Ia whaasolo ko ngai ale I paka I ngai kua koa. Ia ma le ke la ngonga e se I moko sika koa ka I lunga I lono manga. E le lo o makoi la kusa whaka ma le e lunga o le kumukumu o le maunganga o le manga. Ia ngoi ku ngā koe leo se sika ko kana manga ia. Ia mor ko sisi de fo ai ngai kai mi ma ia fa paolo las ia la kele kai mi pu aka le se fa fa ia ai la mo pe ka ko kala e pe nga ka fa ko ngai kai mi le mau mo fo ngai samo si ngai vai kai pu is kai mi le ko mau ia sisi de mai pe ma mai mo mai ia kia nge pela ula au ka ko station nga steka tu ia va ko fo inisi o fa sala nga wale le au mo fo ngai ku ole aku ia mangwian ngia so mo fu fong